SuperSport United izakela ihlela lapha endaweni yesithupha iphethe lapha ke amaphuzu athi abe 15 kanti ke Stellenbosch sona naso ke sihlela lapha ke endaweni yesihlanu siphethe lapha ke amaphuzu ke afanayo athi ke awabe ke 15 songena ke phakathi kudlela amaqembu SuperSport United abathatha Pitori badlela lapha ke ijezi labo ke elihlaza okwesibhakabhaka engathi ke lapha ke Stellenbosch the Stellies baswenkile ke ngempela njengoba ke besekuhambeni bathi ke baswenkela ke kuyegoli njengoba ke sebehambe bazibafika ke la eTshwane bare mo rathwana badlela lapha ke ijezi labo elimhlophe yiyona ke lapha ke Stellies usazoba mnandi ke mbukeni iyo lapha ke Betway Premiership ayingakho ngizwa ngithi awugazi lamtshela ugazi atshela abangazithi ngwazi sijabulisa igazi lisegazini forever SuperSport United khona lapha ke umbanjwa Mobi Baloyi Bokhenpool Abaliti Pule aye khona lapha ke company lungu balunguze lungu Bokhetsa Sanoka Bradley Grobler yena ke uMagwaza ephindelela naye lapha ke uTashrik Morris insizwe ke yaphatha kapalo Juma uwazi ke njengoba ke ezazi lamaqembu ke lawa abanye ke amadoda ke lapha kuso iStelisa Sage Asebenza Moloisane Ndaba Abanse enyinaya naye lapha ke uKibiro khona lapha ke Pasadena Palace Andre Dionga Sidle Scottuga khona lapha ke Jaden Adams naye ke lapha ke uDevon Titus Mining Assassin Knowledge Musona ngamshiya kanjani thina shene ngomashe ngamshiya kanjani Salt and Pepper usigwinya konke uWillard Katsande liphakathi koSimafuna Makhande lithuba lele Bradley Grobler khona iphasi yakhe yabayinhle yena ke uBradley Grobler ayabayinhle iphasi Rima i-right to dream isiproducer lapha ke inqwaba ke yeyinkanyezi lapha ke ezweni laseGhana zokutshela nje ngayo lensizwa ukuthi ke yasuke eGhana yayaphi njengoba ke kuyimayi kuya manje la eNingizimu Afrika yena ke uKeenan Aya uzobona uzobuka uzobona uzobuka uzobona uzobuka uzobona uzobuka uzobona uzobuka shole umpahla uphakama umfana omfishane enkundleni uphakama umfana omfishane enkundleni Jaden Adams waphakama ukubadlula bonke waselibeka lapha ke enethini yena ke uJaden Adams elihle ke ibhola echawe lapha ke uJaden Adams akupheka nje kahle kubukela ke sishela ngayo ushubekani enhle ikhona kick afaka ephakanyiswa lapha ke uFawaz Pasadena waphakama Jaden Adams umbuzo uthi ke ilast touch iphelele kuye na yena ke uJaden Adams noma ke imthithile yini uPogiso Sanoka elika Adams ke straight uJaden Adams kule ex Cape Town mobheka lapha ke i-development yalo iqembu leStellenbosch indlela yaphasa bafuna ke umashonisa Vincent Pule shonisa mashonisa phakathi eboxini nalithu Magwaza ephindelela funa lapha ke Keenan Aya Valiti funa lapha ke mashonisa Vincent Pule phakathi eboxini bafuna Makhanda uyalageza igama lakhe uTashrik Morris uyalageza igama lakhe uTashrik Morris udla lapha ke igoli lesibili buye lapha ke Betway Premiership shonisa mashonisa umbuzo ke mbekelo khona uthi ngabe ke umuqa ume kanjani wona ke uthi ke uMorris uzolithatha ke leli goli njoba ke linjalo embeke lapha ke phakathi nethini ageze ke igama emva kokwehlulwa ke ithuba ebene ingqayizi vele kungekudala nje ngaleyo ndlela ke SuperSport United iyayiphendula incwadi ebikade ke ibhalwe iStellenbosch bathi ke alisidalo ke emuvi ibhola wonke amabhola ke iyawathumela ngani ngoba ina 2 yama target man uBradley Grobler naye lapha ke uMorris mashonisa futhi Grobler nansi advantage yeSuperSport United umashonisa uyayi-understand i-assignment uthi brief i-assignment ngiyitholile mashonisa ngiyamfinisha ibhola lakhe Khazi enyinyaya nansi inkomo ingena ensimini
Baliti uyala Jelen Alamza Baliti phakathi boxini Nalitu phila ukampani lokho Andre Dionga sidle sigodunga ayiveza mnafana lapha ke uphili ayikhona ayothola shiya lapha ke uphili lasedliwa leliyabhola onside umorisa lamhlula leliyabhola yena ke uTashrika Morisa asibeka lapha ke Ndlovu engaphakele inkundla Ndlovu liphakathi eboxini ayikhona bayavimba asibhekana lithu sebenza lapha ngemuva Thabo Muleisane Kenan Aya ebenethuba lapha ke Kenan Aya lokuthi ke ahlabe adle kwake Thabo Muleisane wayidela amathambo wabuye nalo lizwa leliyabhola yena ke uThabo Muleisane nangu Muleisane langelihle phili uzofaka lapha ke 4 minutes engaphakele inkundla Devin Titus qeda ke Ndondo Titus phakathi eboxini sebenza lapha ke muva mbanjwa uyasebenza umbanjwa uBaliti uhambe waphelela waqeda ngaye uDevin Titus belidinga nje